Marsin kut kene ke jingil ka jong ka Argentina Persia ke Egypt. Kena le tu sendan kene ke rangil ka jong ka Egypt bot ukus jong ka Egypt. Persia ia ka Argentina. Barhoi perlu akan ke video ngin sai pe ia kita ki full fixture. Nak benta ki jingil ka jong ka quarter final. Bat mentah habangi pai nak jingil ka jong ka Argentina Persia ke Egypt. Nengkong ke Egypt ka balalam khamat shwa ia ka Argol. Henry ke gol ke baar hak menit ke besan rupra lasyak kan selno nilai syak penduk no ia kate ke gol da ke VAR namar lekhen ba ke dei ke fall bat kane hi ke balami sipun ke jingkran namar ia kate ke bol ke Egypt kalio nadu basdang umadan nilai kai kata hajan corner jongka bat kalara aika da ke counter attack adu belapoi syak ke gol jong Argentina bat yo sendan bantem Henry hadin kane ke gol la cek da ka VAR bat la sya cancel no bat de ke ju ka daw ya ka Argentina bahaswa ke gol ka balai ke jongka ladon ka we ka fall ka ba referee umtre setia ban cek ya ka VAR bat haba ki player jong ka Egypt kelap ha ban cek VAR ne ukus jongka ulai ban banda ki red card la ne ki lukan kumta hi halor kane hadin balkut ke jingil kai balala ka Argentina ban job da laila arkul ya ke Egypt lami ki jingin tho na ki player jong ke Egypt bat kum juru na ukus jongka da ka baong ba referee ya syak silang palat ya ke Argentina bat uwe na orang ilka jongka kata Mustafa Mohamed Siko ulaong congrats ya ke Argentina na ka benta kane ke World Cup bat kane ke jingil kai kadai ke jingil kai ka bomlang hok lenek ta ke jingil kai ka balik tu syuk na kaleng ukus jong ke Egypt pa dolong kadai tang syapang ke pisa bat kane kam long fair bat ki kuat tang ba Messi unyai don hapo syuk kalmi sibun bha ka jingken tho namar bha ka jil ka jong ke Argentina Persia ia ke Cabo Verde baro hikifan kelas irman sim ia kadai ke jingil ka bat presiden ro haba interview ulai thu ba kan no ulas singo sitom bha akan ke jingil ka bat ke Argentina Henry hadin ba ulas singo ba ulakum kren kumta ulang pat ba ulang neutral habaro arliang kitim barhoi perlok syusyu habang ipai pat naga jingil kai jong ke Switzerland Persia ia ke Colombia ka jingil kai kalakut dan not cool ka bala haban shim ia kerai da ke penalty shootout ka ba ke Switzerland kalala aban pelim ia ke Colombia da saw lalai cool ha ke penalty shootout manta ke Switzerland kalrung no sya ke quarter final bat nakalang jong ke Colombia kalakut no ke jingil ti tang ha round 16 kaba mentah habangi pai barok prateli kitim kilala ban qualify sya ke quarter final kaba ke fixture jongki kalong gumne ka Morocco Persia ke France ka Spain Persia ke Belgium kadba ke Norway Persia ke England ka Argentina Persia ke Switzerland kaba yakini ki jingil ka jong ke quarter final ansai lakai lasya ka sni ha ke porsi je siteng am siteng senya ka France Persia ke Morocco